Nengkong ngakwa panay ngu yu blay nong bu nong tau jongi. Namar gani kapor habang ban kren shapi. Barok ngakwa ban ay kublay yapi. Hagar teng batiang tamu Yesus Kristus ban unong penim. Barangay skam ba pi barok pi don na pedang kijing kia. Kijing ku ba blay lote nak banta jong pi iwe pi we. Ngay skam ba kumju ngirung ila poin sa kabukut jong news nam. Bat barok sistem ngila yo kijing ku. Ban menta ngila jan kut. Bat ngelajan jam shawe bat usnam batmai. Balat shwab ngin jam shawe bat usnam batmai. Baralok ngakwa ban khots ngawai pi. Sha gijing penke impat yangi. Hajar arbusan. Kene gede gijing sengelap. Ya keten gejong blay hagini gisi bakadu. Bat ngakwa ban tiang ngawai pi. Ngakwa ban khots ngawai pi. Sha gene gijing sengelap. Kaban long hamadan yeurang hab layum kra shlong. Nadu Pradrik Hadu kalai tarik jong benai Disember. Bat haswa kata haga nyo tarik ngindon ya gospel concert haga por sau siteng janmit. Bat kumjuru man lagi janmit ngindon ni gajing sengelap haga por san siteng hadu rabaji. Parlok ngap kot seng bahai pi. Syaga ni gajing elap jongi. Henang bapila ban yo sibun gajing geku. Henang bapila ban yo gajing dei bajan baru Yesus Kristus bat khamtam Hagaba pinyo sibun gijing gerku lengba gijing duai naga benta gijing pang gijing sitam gijong pi gijing sngosi gijong pi kedon ru gijing duai ke begerpang naga benta giba sngosi bat gibala pait donut bat don ru gijing duai naga benta gibriu giba don apdeng gijing ele bat ke pop jong kene ke perthei bat don ru gijing duai naga benta giba syam jenjat haga met bat haga mensin kumta perlok nagwa ban fats ngobhai pi Sya gani gajing elap ya gaktin gajong blay. Hinang ba pila pan yo gajing gakhu. Khamtam hashwa ba pinrung. Shaus nem batmai. Bat bangin ino ya ki barim. Barlok ublay nukerhu ya pi. Ublay don kat bat pi. Singaw ha ban wan ban singap hidal di. Ya gani gajing sengelap. Hinang ba pila pan yo sibun gajing gakhu. Ublay nukerhu ya pi. Amen.